Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Namuntlha ku nga siku ra vuntlhanu eka n'hweti ya Mudyaxihi kwala ka lembe ra 2025 hi fiki hi vona Bishop Giligili va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku ri va lulamerile leswaku ri va nga hakelela mininjere Philani mali yihi kumbe yihi eka vaka Chauke. Endzhaku loko hi ta va hi swi vonile leswaku ri eka mavhiki yambirhi lama nga hundza a ku ri na hoyihoyi ka swiyenge swa mabulu a yi sukile mbhonyoponyo laha hi nga vona ku ri na nyimpi ya marito exikarhi ka vaka Chauke na mininjere Philani. Nyimpi leyiwani a yi vangiwa hi timhaka ta vudyela lebyi nga va kona le ka Chauke, laha vaka Chauke va nga hetelela va kombisa leswaku ri mininjere Philani va dyi mali ya ka Chauke va nga yi tirhelangi. Swi hetelele swi fikela laha mininjere Philani va nga hlundzuka va vuyisa mali leyi va nga yi dya va nga yi tirhelangi. Kambe endzhaku ka sweswo hi tlhela hi vona kokwani Chauke va endla nkandziyiso thwi va kombisa leswaku ri mali leyi mininjere Philani va nga yi vuyisa a yi helelangi. Naswona hi ku mininjere Philani va le ku akeni ka ndhawu ya ku xavisela swakudya le Freedom Park leyi tivekaka tanihi Gaza Kitchen. Va kombisa leswaku ri yin'wanyana ya mali leyi mininjere Philani va nga ku yi tirhiseni ku aka ndhawu liya i mali ya vona. Se leswiwani swi fiki swi vanga huwa leyikulukumba eka Gaza endzhaku ka loko ku ta va ku ri na hoyihoyi ya vudyela bya marhumbu. Se namuntlha hi fiki hi vona Bishop Giligili va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku vaka Chauke a va vuli mali leyi va kolotiwaka yona hi mininjere Philani vona a va chuwanga va ta hakela hambiloko ko va ntsengo wihi lowu vaka Chauke va nga ta wu vula. Kahlekahle va kombisa leswaku xikongomelo xa ku va lava ku hakela mali leyiwani i ku va va tsakela ku vona ku ri na kurhula ku nga ri na ku holova, naswona va navelela tinjombo eka bindzu ra mininjere Philani xikan'we na ku va navelela leswaku ri bindzu ra ka Chauke ri kula ku ya emahlweni kumbexana ri famba ku ya emahlweni. Kahlekahle xikongomelo laha i ku va na kurhula. Sweswo hi leswi hi nga fika hi swi vona swi postiwa hi Bishop Giligili ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku vo lava ku vona ku ri na kurhula eka Gaza. Kasi ku hundza kwalano Shongi u postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a vula leswaku ri ku na nqambi yikulukumba ya ka Gaza yi nga ku ringeteni ka ku va yi n'wi pfalela tigigi na ku pfalela swiyimbeleri swin'wanyana tigigi tanihiloko munhu loyiwani a tsakela leswaku ri ku endleka ku rhandza ka yena. Se vanhu vo tala va nikini mavonelo hi swi vonile eka nkandziyiso lowu nga wu endla laha a ku ri na swihehlo swa ku kombisa leswaku ri ku nga va Benny Mayengani the president. Kambe loko hi ta va hi kambile ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo swi tikombe nga ku na vito rintshwa ri paluxekaku laha van'wani va kombisaka leswaku ri kumbe ku nga va ku ri Sivara tanihiloko hi swi tiva leswaku ri a ku na vudyelwana bya kahle exikarhi ka Sivara na Shongi. Van'wanyani va kombisa leswaku ri vuxaka exikarhi ka Shongi na Benny Mayengani the president byi kahle swinene. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel. Hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.